HEDC. Baru kita buat nyamut ke MLA dan naik dari MLA kepada UDP. Hari malu malah nila don gejing berkat bahkan dikerti baru sidor baik insan borba yang doktor bukan di perempuan Jawi. Nah, kau ambil tuan di perlombas, waduh persen. Nah, Rilum Jaintia, nak dikenal apa? 60 to 70% mereka bodohi kan dia bodohi. Nah, kata Wesley, ngam don anak dia terakhir cross ayat berapa persen. But sakaway do dari bawah ini dan sanggup yang melihat parti, lah dikenal dia menggunakan dengan 20%. Wag na po kasi lukat kung balong matang kibigla sa utulong baro. Labuan di ba babi? Labuan di ba nila pagkarang ni Jeda kumulong mana gani? Ngajo kini pynphriang akan beri apa lagi bijit? Yung perahin isi berada, yung para abang berkasur na baik. Tidak bijit, dan yung lomi kemat bersiapkan berkasur. Kata bila pagkarang apa bila mulai dinongsur politik yang berbaca Bansasan saya sih. Banjir yang nomor kemana? Kemau. Haperkat bak debat kuat bandai bandai. Baka dia berkebun. Nama kiyukit tu bakia. Karena kereta jong doktor. Iro idon biji sokya bilang trek menyekit lang banigir kiyukit tu bakia tam jong kastit tu jong kubrai sibon doktor kan dia jong. Habis dia kum kini kidong yalam, berak dia hikah giling bro, ni kum politician dia berak don lepas matau, ni sokran ni sokjok kabor ni sokjok komisen. Takkan pegunta parok kampam dengan dia time buat kasih barok koi, ngabu tam do ni kerpa. Nang ni syakmat ialah suatu keleng dicekat keleng dia. Semua akan bersih. But this is the time of the NPP party to get a new MP in this upcoming by-election. Ni na party nila pular, nila ang yung doktor, ni nang tiyaso. Kat mempadap kasing tabo, dia nga kamtan nga ng tiyaso. Nga tayo arap sa mata. Nga kuha na piyay kita, hindi betul tayo asya, banyak pangatray. Upresa ng burong jogin sa prosto sa mula ay napaka mega command. It's not a direction. Ila mo napaka request iba diktam yang ibarok ng tayo party. Barok life on new constancy. Please don't sleep until and unless the election is over. Kata kanay ni mo ka direction, kata kanay terpat niyo ng President Dongi. But kumdo, Chief Minister lewat itu lepas kata meski, bikin mau gumno, uang gumi, ya ada lebih banyak. Ang dapat orang like from today till the polling day, I'm not the Chief Minister, I'm your worker. Kung tahu siya uang, kini election kini berfair. United we stand, spread we falls and mama. Kecil itu ni kalau nggak borba, dan ini pakai khlieh, ini ulang barok. Kan mau paidbah itu barok koi, mentang sih dia kecil start berkomplain dengan ekspor video ini. Ini rak khubor mentang sih dia ini bah, kerana kesain benda burung, terangin coklat burung dengan. Apa yang usulan ubria, kat kini dipakai layawan. People gimana ini ginawan nasional? People gimana party man, people gimana barok ngira ini khubor bah, kalian di distrik bah, nilai isi siya kamtam, lagi area nak tangwas, lah dikenahan ketibaruan, kita ada full support, yang Dr. DR nonglat, lah dikenal apa, umbai, unong job, umbai unong elam jongi, umbai unong yasai, kumbang Dr. Ketupasi, dan ini menyeteli para bagi. Dan lagi dia burung para beliau kulungin aja kerja beliau. Jadi sisa. Dan itang para beliau burung nungi dan burungnya way. Kumulong kerja beliau kan ini. Halekat kumulong merta hanya lagi di parti ngapai kiwan kampanye. Kita dekat tim dekat khlieh.
ya kan si kan sang itin kemakor ini kino hikai ni kim jo hikai yang mak ni belum suatu bingin kau kampanye kalau mau